Yes, ni iminota mike rero, ni iminota mike tuzanye, ni breaking news. Imirwano ikomeye cyane irimo irabera muri teritware ya Masisi, hatari kure cyane ya centre ya Mweso naho bita Gashanje, ndetse n'akandi gace tugiye kugenda tugarukaho tubabwira uko bimeze. Ni imirwano mu by'ukuri bisabye kugira ngo mpite ingaruka nihuse cyane mbabwire uko imeze. Hanyuma umujenerali wa Wazalendo arasiwe muri Kabare, ni mu kanya gashize. Ese uyu mujenerali ninde? Ndamuzanye ngiye kumubabwira. Nawe akubitiwe muri parike nationale ya Kauzi Biega. Ibi ni bimwe ngiye kugenda ngarukaho mbabwira uko bimeze. Saho gusa bukubirwa naho niko bimeze, niko rukigeretse. Harimo harabera imirwano ikomeye cyane irimo irahuza SMC y'uwitwa General Autoproclame Bigabo, ndetse uyu nguyu akaba ari kurwana bikomeye cyane, ndetse na FCM 23. Ni imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo, ndetse ikaba yakomeje ikabigeje muri iki gicamunsi. Nabyo turaje byose tubive imuzi n'imuzingo. Turagaruka mu bice bigiye bitandukanye tubabwire uko amakuru ya politike nayo akomeje kugenda yitwara, aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje gutangaza ko ikibuga cy'indege cya Goma gishobora gufungurwa. Ese azagifungura ate? Ngo hari abaministre yahaye amategeko nguko bagomba kwitwara kugira ngo ikibuga cy'indege gifunguke. Ibi byose rero ugiye kugenda ubikurikira muri aya makuru, ndetse naguteguriye ngiye kugenda mva imuzi n'imuzingo. Abanyapolitike bagiye batandukanye bose bakomeje kugenda batera utwatsi ibiri kugenda bivugwa ko byaganiriwe mu biganiro. Kabone nubwo Benjamin Bonimpa we yavuze, yabakuriye inzira ku murima, akavuga ati n'urugendo rurerure, atari ko ibi bishobora kutazashoboka. Twagiye tubona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibigendamo biguru ntege, ariko kandi n'ibyagiye bisinyirwa tukabona nta na kimwe kigeze cyubahirizwa. Ikimenyimenyi mwabonye ko basinye ko hari imfungwa zigomba kurekurwa, nta nimwe yigeze irekurwa. Murabizi ko basinyiye guhagarika ihagarikwa ry'imirwano, ntabwo imirwano yigeze ihagarara. Basinyiye byinshi bigiye bitandukanye, ibyo byose nta na kimwe kigeze gishyirwa mu bikorwa. Ibi byose rero nibyo ngo bigaragaza ko ibi biganiro bishobora kuba biri kujya ahantu hatari heza. Turagaruka ku munyapolitike José Makila, tugaruke ku munyapolitike witwa Jean Claude Katende uyobora ishyaka bita Asedo. Abo bose rero nibo tugiye kugenda tureba ibyabo. Hanyuma tariki 4 z'ukwezi kwa 12 niyo tariki iteganyijwe yuko abaperezida, umuperezida wa Repubulika y'u Rwanda na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora guhurira i Washington kujya gusinya ya masezerano ndetse y'imikoranire. Ibi turabigarukaho tubirebere hamwe uko situation zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma imibare y'abitabye Imana muri teritwari ya Rubero bishwe na ADF naru n'ibitero bya ADF naru bikomeje kwiyongera ku rwego rudasanzwe. Ibi byose rero nibyo tugiye kugenda turebera hamwe. Muze kunyemerera rero mu by'ukuri ntimunsige muri aya makuru, hanyuma mukorere subscribe ndetse share, like ndetse na comment. Amakuru rero yacu mu by'ukuri murabizi ko ntabwo abafata umwanya muremure, amakuru agiye kuba mu by'ukuri yibanda kuri ibyo ngibyo nababwiye. Hanyuma mukore subscribe, hanyuma tuyanzika. Dutangirire kuri uyu muzalendo, uyu mugabo w'umuzalendo ngukomeye cyane witwa Chance Mihonya. Chance Mihonya uyu nguyu yarashwe mu masaha ya mu gitondo muri parike, mu nkengero za parike nationale ya Virunga. Nababwiye ko hari kuberamo operation zikomeye cyane z'amagasa, kandi zikunze no kuba benshi ntibanamenye ko ziri kuba ni muri teritwari ya Kabare. Murabizi ko teritwari ya Kabare ifite igice kinini cyane gikoze kuri parike ya Kauzi Biega. Iyi parike nababwiye ko nayo isigaye yari indiri ikomeye cyane ya FDLR ndetse nabo bafatanyije. Amakuru bavuga ko uyu nguyu Chance Mihonya uzwi cyane muri aka gace, ndetse ngo kaba ari umwe mu bigeze mu bagize uruhare mu gufata wa mugabo. Muramwibuka wa mugabo nababwiye, ndetse nanashize ku rubuga aho bajyanye bamushinja ngo akorana na FCM 23, bikarangira uyu mugabo bamujyanye hehe? Bamujyanye muri parike, ndetse bakanamwivugana bakanamwica, ariko kandi azize ubusa yari umucuruzi. Ibi ngibi twarabibabwiye. Rero uyu Chance azwiho kuba ari we uyoboye bari abasirikare bagiye kumufata. Nkeka ko muri kumwibuka, kubo tusanzwe tubana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Murabizi yuko uyu mugabo twigeze turamuvuga, twatanze amakuru ko yafashwe mu gihe AFCM 23 yarimo kumuhiga. Yaje kumusanga baramaze kumwivugana kera, baramwishe, Wazalendo zaramwishe, hanyuma ziragenda. Uyu ukuriye aba milicier, uyu Fiston, uyu Chance bizwiho
ubundi yarazwiho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu myaka yashize, aza gufatwa na leta bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo yafashwe ajyanwa muri prison centrale y'i Bukavu, agejejweyo baramufata baramufunga bamukatira ndetse n'imyaka 4. uyu nguyu rero yarazwiho ngo kuba akomeye cyane ndetse ngo kugaba ibikorwa by'ubucengezi. Akimara gufatwa rero, igihe AFC yinjiraga mu mujyi wa Bukavu yaboneyeho nawe yaratoroka. Murabizi ko gereza bagiye bazifungura, nawe atoroka uko abatumye afungurwa. Urumva noneho niwe yabirinduriye mututu, atangira kubarasa, atangira kurwana nabo. uyu nguyu rero chance biravugwa ko yarashwe muri iki gitondo cy'uyu munsi mu mirwano n'ubundi yaberaga hariya, ngo ndetse ngo akaba yarasanywe n'abamwe mu escortinga. uyu nguyu niwe tuba tugomba kugarukaho cyane kuko aba yarazengereje abantu, ndetse n'abaturage bumva nk'inkuru nk'iyo ngiyo bahita bavuga bati yewe si urwo dukize. Bajya bishima cyane bakavuga bati twe dukize uyu munyagwa, ati twe dukize uyu munyagwa, ati imana irakoze. Ariko hagati aho ngaho iminsi y'umujura ibibazwe, ndetse n'uwicisha inkota n'ubundi niko Bibiliya ivuga nawe agomba kwicishwa nayo. Niko byagenze rero, iminsi ye yageze, yasanze uwamuhaye akazi ko kubugizi bwa nabi. Hanyuma amakuru aravuga ko uyu Chance Mihonya ubusanzwe iri joro yari yaraye ari kurwana ariyoboye ibyo bitero mu gace ko bita Kabushwa, niho yari yaramutse arwanira agaba igitero. Amakuru akavuga ko iyi Kabushwa iherereye muri groupement ya Irambi Katana. uyu nguyu ngo akaba ari umwe mu ba principal chef de rebelle, akaba ari umwe mu bayoboye ibyo bitero bikomeye cyane bya Wazalendo byakundaga kugabwa ahangaha. Rero amakuru aravuga ko uyu nguyu byamaze ndetse kurangirira, nk'uko amakuru tuyakesha uwo bita Steven Etienne Mulindwa wo muri biriya bice. Ndakeka manza nawe ari umwe mu banyamakuru. Yes, nuko bimeze. Hanyuma saho gusa duhite dusimbukira muri territoire ya Masisi. Territoire ya Masisi yaramukiyemo icyitwa urugamba. Amakuru aravuga ko Wazalendo zagabye igitero mu gace ka Gashanje, ndetse naho bita Nyampanika. Gashanje na Nyampanika ni mu birometero bitari byinshi na site ya Mweso. Yego abari Mweso bashobora kuba batari no kubyumva, ariko ntabwo ari kure cyane iyi site ya Mweso. Amakuru aravuga ko ahangaha nk'ibisanzwe birazwi ni muri sheferi ya Bashari, akaba muri groupement ya Bashari Mokoto. Ni urugamba rwatangiye ngo ku munsi w'ejo mo gake, ariko uyu munsi noneho ku cyumweru tariki 16 z'ukwezi kwa 11 akaba ariho rwafashe indi ntera. Ngo izi Wazalendo zo mu mutwe wa ANCDH, Alliance des Nationalistes, ngo pour je sais pas la défense des droits de l'homme, sinzi uko bajya biyita nabo kwa Jean Marie. Baravuga ko abaturage bo muri utu duce mu by'ukuri ngo Wazalendo zo zateye, ngo les Wazalendo ont été le premier à attaquer, ngo nibo bagabye icyo gitero. Amakuru akatubwira ko ngo ndetse ngo naka gace banakinjiyemo bakakageramo nyuma y'uko AFC ije kubakuramo muri aka gace mu mwanya ushize. Gusa ngo imirwano iracyakomeje gukade n'abaturage benshi bahunze muri izi nsisiro zombi cyangwa zino village zombi. Saho gusa hari kuvugwa imirwano muri territoire ya Masisi, dore ko naho bita Bukumbirwa anga akaba ari muri territoire ya Walikale muri groupement ya Ikobo, hakaba muri secteur ya Wanyanga. Angaha naho haramukiye imirwano ikomeye cyane. Ibukumbirwa ntabwo iri kure cyane ya kuko yuvuye, ntabwo iri kure cyane ya za Buleusa, ni mu bice birimo za Buleusa ndetse na Rusamambo, yemwe na za naho bita Zahera. Ni ibyo bice bisa nkaho biri ku ruhande kuri territoire ya Walikale, ariko bijya kwegera, bijya gusa nk'ibyegera territoire ya Lubero. Anga rero amakuru aravuga ko bila ihari, cyangwa se abashobora kuba baguyemo, ubwo ndavuga abaturage abaguye muri iki gitero, bivugwa ko ngo ari abana babiri bishwe, ndetse n'umubyeyi umwe
gukomereka nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho atubwira ngo ndetse n'abaturage bahungiye mu mashyamba, abandi bakomeje kuba mu mago uko humvikanaga imbunda ziremereye, yaba amabombe yaba ngo na za mitrailleze nk'uko uwitwa Felix Balume Hangi yabyanditse ku bitangazamakuru bye biba bigiye bitandukanye. Niwe dukesha aya makuru, gusa kubera ko muri teritwari ya Walikale biba bigoye ku manetiwaka, imboni zacu ziri hariya biracyagoye, ntabwo ubwo baraza kuba babitubwira, ndetse nuko ibitero byagiye byatangiye sangapi byatangijwe n'abandi. Gusa amakuru aravuga ko AFC ariyo yashakaga kwirukana n'ubundi Ziwazalendo. Sinzi rero niba ariko binameze, ibyo byose wenda turajya tugenda tubirebera hamwe turebe uko situation zikomeje kugenda zitwara muri teritwari ya Rubero, i province cyangwa teritwari bizihana imbibi cyangwa se ihana imbibi ni teritwari ya Walikale. Amakuru aratubwira ko bya bitero twababwiye byaguyemo abageze kuri 20 aho bita Byambwe muri ni ku muhanda Byensire werekera za Mangurujipa va Butembo ujya Mangurujipa. Amakuru aravuga ko ya mibare twe twababwiye 20 yamaze kwiyongera, ubu ngubu bakaba bageze biyongeye, ahubwo bageze kuri 29, ndetse n'amazu 27 nayo yatwitswe muri icyo gitero cyagabwe na ADF naro ku masantere de sante ndetse no ku baturage. Muri babandi twe twavuga 20 twavugaga nk'icumi ko bari abarwayi, urumva ko byarenze byageze kuri 29. Urumva rero ni ibintu mu by'ukuri bibabaje cyane. Ni bira kugeza amagingo ya bivugwa ko ikiri provisoire cyangwa se ikiri y'agateganyo, isa yari yose ibintu bishobora guhinduka ukumva imibare yabaye myinshi, ko ADF naro ntabwo ijya munsi y'abantu 10. Iyo yageze mu gace kajya kwica abaturage ntabwo ijya munsi y'abantu bageze kuri 10 kabisa. Nuko nguko situation imeze. Hanyuma wenda tugana ku musozo w'izi breaking yaba ari iminota mikeya cyane. Iyi modoka yakekwaga yuko yaba yatwitswe, bikekwa ko yaba yari yatwitswe na ADF naro siko byagenze, ahubwo yatwitswe na sirikwi. Ni anga ni imodoka yo mu bwoko bwa Actros yari itwaye ibitwarwa by'ibiryo, ni produit agricole, ni iby'ibihingwa. Noneho ihira mu gace ko bita Kanyatsi, akaba atari kure cyane y'ikigo cya gisirikare cya UPDF ku muhanda wa Beni ujya Kasindi. Iyi modoka yahiye yose irarangira yose completement ihinduka itazi. Gusa amakuru avuga ko umushoferi wari utwaye yaje kuhakirira, benshi bari bagize ngo ni ADF naro wenda yaba yabikoze, ariko suko bimeze. Hanyuma tugana ku musozo, abanyapolitike bagiye batandukanye barimo Jose Makira, barimo ndetse n'uwitwa Jean Claude Katende bamaganye ibikorwa, babyamaganye kabisa. Reka tubashimire rero, tubararikira amakuru yacu ataha, hanyuma tuze gusubira amakuru ari imbere. Hanyuma ciao ciao.